Okay. My name is Sunday Adelaja. Mit navn er Sunday Adelaja. In my country where I come from, Det land, hvor jeg kommer fra, every word, every name has a meaning. alle navne har der en betydning. So Adelaja is not just a sound. Så Adelaja er ikke bare en lyd. It means a peacemaker. Det betyder en fredsmager. So my name in English is Sunday, like today. Så mit navn er søndag, eller ja, Sunday, søndag som er i dag. Sunday means the day of resurrection of Jesus. Og søndag betyder dagen, hvor Jesus genopstod. So my first name is Resurrection, Så mit fornavn er genopstandelse. and my last name is first name Resurrection, last name is Peacemaker. So resurrection to make peace. Så mit første navn er genopstandelse, og det andet navn, efternavnet er fredsmager, så det er genopstandelse til fred. So it's not by accident that God has sent me to do a reverse mission, because Europe used to go to Africa to the mission field. Now it's the reverse. Africa is coming back to Europe to do missions. So I am part of that. Så det er ikke helt tilfældigt, at jeg gør et omvendt mission. Normalt så er det Europa, der kommer til Afrika for at gøre mission, men jeg gør det omvendt. Jeg kommer fra Afrika og gør mission i Europa. And our church is not African church in Ukraine. Og vores kirke i Ukraine er faktisk ikke afrikansk. Our church is 99% Europeans. Vores kirke består af 99% af europæer. Yeah, so it's a reversed mission. Så det er virkelig en omvendt mission. Okay, so I came here not alone. Så jeg kom her ikke alene. I came here with my beautiful wife. Jeg kom her med min skønne hustru. Please come, princess. Vær sød og kom. She will have the opportunity to greet you. Så hun lige har muligheden for at hilse på jer. And I also came here with a team from Germany and Netherlands. Please come. Og jeg kom også her med mit hold fra Tyskland og Holland. Vær venlig at komme op. They used to be members of our church in the Ukraine De plejede at være medlemmer af vores kirke i Ukraine before the war før krigen. scattered all of them all over Europe. Spredte dem over alt i hele Europa. Because of the war that's going, we had to leave Ukraine to live in Belgium. They had to leave Ukraine to live in different parts of Europe. Så på grund af krigen, så tvang det os til, at vi skulle flytte til Belgien, og andre skulle flytte andre steder rundt i Europa. But we are happy to be here. Men vi er utrolig glade for at være her. And we want to say a big thank you to Denmark, because we know Denmark has also assisted a lot of Ukrainians and received Ukrainians here and give support to Ukraine. We want to say a big thank you in the name of Ukrainian people. Og vi vil også gerne sige en stor tak til Danmark. Vi ved, at Danmark har bidraget meget til Ukraine og hjulpet mange ukrainere med at komme her og forsørge dem. So my wife now, Pastor Bosse. Og så min hustru. Good morning. God morgen. God is good all the time, Gud er god altid. and His mercies endureth forever. And His mercies endures Ja. forever. Og hans budskab holder for evigt. David said in the Psalms, David sagde i salmerne, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. jeg var lykkelig, da det blev sagt til mig, gå ind i Guds hus. What a joy to be part of the people of God on this earth. Hvilken glæde er det ikke at være en del af Guds folk på denne jord? The Bible calls us special people, Bibelen kalder os specielle mennesker. the best of God's best, Det bedste Gud har at byde. the people in whom God dwells, Det er i mennesker, hvor Gud bor, and through whom God acts. og igennem os arbejder Gud. Can you imagine the great God, the big God, Trinity, God, Jesus, and the Holy Spirit living in us? Kan I forestille jer den treenige Gud, Jesus, Helligånd og Gud, bo i os? We are lucky people. Vi er et heldigt folk.
We are blessed people. Vi er et velsignet folk. And God is not just living in us just for fun. Gud bor ikke kun i os bare for sjov skyld. He's living in us because he has given us a purpose. Men han gør det for at give os kraft. And he lives in us to help us to accomplish that purpose. Og for at hjælpe os med at have fokus på det, som Gud ønsker. And we come to church as often as possible Så når vi kommer til kirke så ofte som muligt, to get charged, for at blive ladet op, to be reminded, for at blive påmindet, so that when we go out there, så når vi går ud der, we never forget who we are. så glemmer vi aldrig, hvem vi har. We never forget our purpose. Vi glemmer aldrig vores fokus, And we give glory to God everywhere. og vi giver Gud alt ære. So thank you so much for having us. Så tusind tak, fordi vi måtte være her. I'm blessed to accompany my husband to this series. Og I'm happy to accompany my husband to this service. jeg er utrolig glad for at kan deltage her sammen med min mand. And I have no doubt Og jeg har ingen tvivl, that the Lord will immensely bless you. at Gud vil vældig velsigne jer. And this will help you to become better Christians. Og hjælpe os med at blive bedre kristne. God bless you abundantly. Gud velsigne jer alle. Thank you. Tusind tak. Okay, one of our team members would like to say a word of greetings to you. En af vores teammedlemmer vil gerne dele noget med os. His name is Roman Stupninski. Hans navn er Roman Strukninski. Okay. Добрый день, дорогие друзья, братья, сестры. Good afternoon, brothers and sisters. Меня зовут Роман, я приехал из Украины. My name is Roman. I came from Ukraine. И для меня также огромная честь быть здесь рядом с вами и отдавать славу и честь Богу за те чудеса, которые Он делает в наших жизнях. And for me as well, it's a great honor to be here and to give glory to God for the great miracles He does in our lives. Когда мне было 16 лет, из-за своих детских ошибок я стал наркоманом. 16 лет. 16, да, 16. When I was 16 years old, I became a drug addict. Я начал употреблять героин, и это длилось около 8 лет. I started using heroin and I started using heroin for 8 years. For 8 years, I was on heroin. That's a drug. За это время я множество раз лечился в наркологических клиниках. And during that time, I tried to get off. I went to many medical centers for liberation from the addiction. И после очередного лечения я снова возвращался к наркотикам. And after each treatment, I went back to the drugs. В 2002 году я услышал о церкви пастыря Сандея Посольства Божье, и я услышал, что там наркоманы обретают свободу от зависимости. In 2002, I heard about Pastor Sunday's church, and I heard that a lot of drug addicts got delivered in the church. Я ухватился за эту возможность. I seized that opportunity. Я пришел в эту церковь, где меня встретили с открытыми объятиями. I went to the church, I was warmly welcomed. И на сегодняшний день уже 22 года я живу в абсолютной свободе от наркотиков, от сигарет, от алкоголизма. And today is 22 years that I'm totally free from drug, from cigarette, and from alcohol drinks. После того, как я прошел реабилитацию в церкви, Бог мне открыл мое призвание. After I got rehabilitated in the church, God revealed my calling to me. И я начал заниматься, помогать, открывать реабилитационные центры для таких же наркоманов, алкоголиков, каким был я. And I started to help opening rehabilitation centers for drug addicts like I was. Я закончил самый престижный украинский педагогический университет и получил специальность психолога-педагога, как этому нас учил пастырь церкви. I finished the most prestigious university
where I got the diploma in education, right? And yeah, like Pastor Sunday taught us. Я открыл общественную организацию, которая оказывала влияние на политику относительно наркотиков во всей стране. I opened a NGO that influenced the politics of our countries on how to deal with people on drugs. Благодаря деятельности нашей организации мы очень серьезно снизили распространение наркотиков в Украине. And thanks to the activities of my organization, we were able to reduce the spread of drugs in Ukraine. Также я определенное время работал в Министерстве здравоохранения Украины помощником министра здравоохранения Украины. For some time, I was also an assistant to the Ministry of Health, Minister of Health of Ukraine. И благодаря этой работе я смог донести до него позицию христиан, позицию верующих людей относительно наркотиков, относительно наркополитики. И он нам очень сильно в этом помогал. And thanks to this opportunity, I was able to tell him the position of Christians concerning drug usage and how to help those on drugs. До сегодняшнего дня я в Украине, меня очень часто приглашают на телевидение как экспертов по вопросах наркомании, просят дать интервью для различных средств массовой информации. And up to today in Ukraine, I'm seen as an expert on this sphere, and often TV and radio stations invite me for interview, for programs on this topic of drug and how to curb drug usage in Ukraine. То есть, когда поднимаются в обществе такие социально значимые вопросы, как проблема наркомании, проблема алкоголизма, мы, как христиане, как верующие люди, способны влиять на то, как идут события, как развиваются в нашей стране в этом направлении. So on social talks, when topics like drugs and the use of alcohol are being spoken about, we as Christians in my country, we are able to talk. We have an opinion and we have a position and give solution. Ну и в завершение хочу сказать также, когда мне было 20 лет, когда я был наркоманом, от меня отвернулось общество, от меня отвернулись все люди, с кем я имел общение, но Бог меня принял и подарил новую жизнь. And to conclude, I would like to say that when I was 20, when I was on drugs, my family rejected me, the society rejected me, but now I am needed in the society. Семья и общество отвергнуло, и сейчас что? Да. И сейчас у меня замечательная жизнь, я знаю свое призвание, я знаю, для чего я живу, я знаю свою цель, ради которой я живу. И одно из моих любимых выражений, которое вот я слышал, оно мне очень нравится, что жизнь нужно прожить так, чтобы потом не было невыносимо больно за бесцельно прожитые годы. And now I have a family, now I know my purpose, now I live by the principle that life must be lived in such a way that after you won't be ashamed of the kind of life you lived. Да, и также у меня, как у бывшего наркомана, на сегодняшний день замечательная семья. Я здесь со своей супругой, и у меня двое замечательных, здоровых, прекрасных маленьких детей. And as a former drug addict, I'm here today with my wife, and I have two wonderful children. За все я в своей жизни воздаю славу Богу. Я очень благодарен Богу за то, что я стал членом той церкви, в которой я попал, и пастору Сандею за его служение.
For everything, I give glory to God, and I'm very happy that I became a member of this church, and I give thanks to Pastor Sunday as well. Thank you. I'm just gonna translate it short. Så det var en længere smøre. Jeg giver en kort resume. Roman var en heroinmisbruger og havde taget heroin i 8 år, da han hører om Sundays kirke og hører, at der sker nogle ting i den kirke. Og så begynder han at komme der og tage imod Jesus og kommer af stofferne. Senere hen så starter han en NGO-organisation for at påvirke narkotikapolitikken i landet. Hvilket han også har fået lov til at være assistent for Sundhedsministeriet i Ukraine, for at gøre en forskel, for at ændre politikken igennem en kristen livssyn. Efter han oplevede, inden han kom til Jesus, det her med at være det laveste i samfundet, men har fået lov til at få et nyt liv, hvor han nu ikke længere er til skam for samfundet, men kan få lov til at gøre et forskel. Og det har så også gjort, at han hende, der står ved siden af, er blevet hans hustru, og han vil ellers bare give alt ære til Gud. Så, yes. We have a book we use in our church to help people who have somebody in their family that drinks or use drugs. This book is in French, I'm sorry. This is the book. Vi har en bog i vores kirke, som er med til at hjælpe folk, der som har et alkoholproblem eller et stofproblem med at stoppe. Den er desværre på fransk, men det er denne her. So if you know anybody that has problem, or maybe their relatives have problem with drugs or alcohol, get this book for them. Så hvis I kender nogen, If they speak French. så hvis I kender nogen, der har et problem med de her ting, eller har nogen i familien eller kendte eller nogen I kender, som har det her problem, så vær venlig og bestil den her bog. This book is a book on how to become an inventor, innovator, and creator. Denne her bog, det er en bog om at blive selvstændig, at skabe noget med Gud. It's in English. Den er på engelsk. I wrote it for young people, Jeg har skrevet den til unge mennesker, for them to dream for dem at udleve deres drøm, and believe that we can raise the next generation of Bill Gates, Steve Jobs from the church. i troen på, at vi kan oprejse den ny Bill Gates eller Steve Jobs, men som er kristne. Now, this book here is called Your Tomorrow Depends on the Action You Take Today. Og denne her bog her, den hedder, at din i morgen afhænger af de handlinger, som du gør i dag. It's teaching you how to build your future. Den lærer jer, hvordan man bygger sin fremtid. I only have one copy of each book here. Jeg har desværre kun én kopi af hver bog. This one is talking about the difference between the church and the kingdom of God. Og denne her bog, den lærer os om forskellen på kirken og Guds rige. And this one is talking about the sons of the kingdom. Og denne her bog, den taler om synderne i riget. This is about people who think, why are they not lucky? Why are things not working out for them? How to come out of it. Og denne her bog omhandler om for de mennesker, som føler sig meget uheldige, hvorfor de er uheldige. And this one is for leaders, how to build teams like Jesus. Og denne her bog her, den er til ledere om, hvordan man bygger et hold omkring Jesus. This one is about responsibility, the sin of irresponsibility. Take responsibility for your life and for the life around you. Denne her bog handler om at tage ansvar, at det at gøre synd er uansvarligt. This one is about God's wisdom. Og denne her bog er om at lære Guds visdom. And this one is about becoming heroes for God. Og denne her bog handler om at blive Guds helte. Okay. Okay. They are all on Amazon as well. Og de kan alle sammen også købes på Amazon. Thank you so much. Tusind tak. Okay, Father, in Jesus' name, Fader, i Guds navn, we thank you for today. vi takker for i dag. A new day that you have made. En ny dag, du har skabt. That we should rejoice At vi må glædes and be glad in this day. og være glade på denne dag. And glorify your name in this day. Og ære dit navn i denne We dag. pray that you will speak to us today. Vi beder om, at du må tale til os i dag. Spirit of God, Guds ånd, descend in power. giv os Come down kraft. in, come down in Kom ned power i kraft to touch everyone
for at røre alle. That person that is having problem in the spine, Den person, som har problemer i ryggen, God is healing you now. Gud helbreder dig lige nu. Another person is having problem in the lower part of the back. Og dem, der har problemer i den nederste del af ryggen, God is healing that person also. Gud helbreder den person lige nu. The person that is having problem in the throat, you are coughing. Den, der har problemer i sin hals og hoster meget. God is healing you now in Jesus' name. Gud helbreder jer lige nu i Jesu Kristi A navn. man, Amen. one man Når en mand, that is having problem in the private part of the body as a man, God wants to heal you now. som har problemer i de nedre dele, Gud ønsker at helbrede jer lige nu. So we pray that the power of God will go through this auditorium, Så vi beder til, at Guds kraft bare må strømme igennem kirkesalen. touch everybody, Røre enhver, answer every prayer, besvare enhver bøn, and lift everybody og løfte alle to a new level til et nyt niveau of closeness to God. til nærhed af Gud. In the name of Jesus. I Jesu Kristi navn. We thank you, Father, Vi takker dig, far, that you are working in our midst, at du går blandt os, and you are going to teach us today, og du vil lære os i dag, and we are going to receive from you, og vi vil modtage fra dig, and your name shall be glorified. og din navn skal herliggøres In Jesus' name. i Jesu navn. And the people of God say, Og Guds folk siger, Amen. amen. Okay, I'm going to read from the book Jeg, of Matthew 22. jeg starter med at læse ud fra Matteus evangeliet kapitel 22. I'm going to be reading a very popular passage. Jeg skal læse et meget populært sted. Matthew 22, verses 37 to 40. Det er Matteus 22, vers 37-40. All of you know this passage. Alle af jer kender denne her passage. It says, Den siger, Jesus said to them, Jesus sagde til ham, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind. Verse 38, this is the first and great commandment. Vers 38, det er det største og det første bud. 39, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Vers 39, men der er et andet, som er lige med det. Du skal elske din næste og dig selv. Verse 40, and these two commandments, and on these two commandments, and all the law and the prophets. Og vers 40, på de to bud hviler hele loven og profeterne. Now, this is the greatest commandment. Dette er den største bud. The first one commandment that has two sides to it. Dette er det første bud, The commandment is love. er at elske. That's the greatest commandment. Det er det største bud, To love. at elske. Because God is love. Fordi Gud er kærlighed. But then it says love. The first commandment says love God. Men det første bud siger, elske Gud. The second aspect of that commandment says love people. Det andet aspekt er, at vi skal elske mennesker. From my experience, Fra min erfaring, I've discovered that it's easier to love God that you don't see than to love your neighbor that you see. fra min erfaring, der er det lettere at elske Gud, som du ikke ser, end mennesker, som du ser. Many people love God, Mange mennesker elsker Gud, but they don't speak to their family members. men de taler ikke med deres familiemedlemmer. It's easy to love God Er det en kærlighedens Gud? because God doesn't come to step on you, to offend you, to do something that you don't like. Fordi Gud, han kommer ikke for at træde på dig og fornærme dig, eller gøre noget, som du ikke kan lide. But people offend us. Men mennesker fornærmer os. Even people go to church to worship God that they love, but they don't speak to one another in that same church. Ja. Selv mennesker, de kommer og priser med Gud og ønsker at tale med Gud, men de taler ikke med hinanden. Why is this? Hvorfor er det sådan? Because it is easy to love God that you don't see, Fordi det er let at elske Gud, som du ikke ser. while it is difficult to love people. Men det er svært at elske mennesker. It is not easy to love people. Det er ikke let at elske mennesker. It's tough. Det er svært. Some people are especially difficult to love. Især nogle mennesker er ekstremt svære at elske. At work, Eller på arbejdet. family members, relatives. Familiemedlemmer, bekendtskaber. Even some people who once loved one another as husband and wife now hate one another. Ja, kan jeg gætte dem? Husband and wives that used to love one another now hate one another and they divorce.
Ægtefæller, der plejede at elske hinanden, men kan let komme til at hade hinanden og bliver adskilt. Why do people divorce? Hvorfor bliver folk adskilte? Because it's not easy to love people. Fordi det er ikke let at elske mennesker. Who are the people who divorce? Hvem er de mennesker, som bliver skilte? These are same people Det er de samme mennesker. who used to say, I will give my life to you. I can't live without you. Det er de samme mennesker, som plejer at sige til den person, jeg elsker dig og kan ikke leve uden dig. After some time, Efter noget they tid, don't want to see one another anymore. så ønsker de ikke at se hinanden længere. Why? Hvorfor? Because it's not easy to love. It's not easy to love people. Det er fordi, det ikke er let at elske mennesker. It's not easy. Det er ikke let. Loving people is tough. At elske mennesker er svært. Now, that problem is what I want to help you solve today. Men se, det problem er jeg her for at hjælpe jer med at løse i dag. I want to talk not about the first part of that commandment. I want to talk about the second part of the commandment today. Jeg ønsker ikke så meget at fokusere på det første del af befalingen, men den anden del af befalingen her i dag. So, the topic of my message today is how to practically love people, or to love others, or your neighbor. Så mit emne i dag er, hvordan elsker vi mennesker? Not just how to love people, but how to do it practically. Ikke bare at elske mennesker, men faktisk at føre det ud i livet. Everyone could talk and say, oh, well, okay, I love people, we love our neighbor, but how do you do that practically? Alle kan sige, ja, jeg elsker mennesker, men hvordan fører du det ud i livet? I'm going to give you one important principle today to love people. Jeg vil give jer et vigtigt princip i dag til, hvordan I kan elske mennesker. If you really want to love people, Hvis I virkelig ønsker at elske mennesker, remember this word. One word. så husk dette ord. Et ord. That word is called commonalities. Det, Commonalities. til fælles, ja. Det, som vi har til fælles. Yes. So remember that word, commonalities. Så husk dette ord. Commonalities. Det at have til fælles. What do we have in common? Hvad har vi til fælles? Every human being have some things in common. Hver menneske har noget til fælles med hinanden. That is why the Bible says, love your neighbor as yourself. As yourself is talking about commonalities. Så derfor taler Bibelen om at elske hinanden, som du elsker dig selv. Den taler om det, som vi har til fælles. You see, one problem why it's difficult for us to love other people is because we don't think of people in terms of commonalities, but we think about them in terms of how they are different from me. Se, grunden til, det er svært for os at elske hinanden, er, fordi vi ikke ser på hinanden, som vi har til fælles, men vi mere fokuserer på de ting, som vi ikke er enige omkring. If we will change that principle of difference to principle of commonalities, it will be possible to love other people. Hvis vi flytter vores fokus fra det, som vi har, vi er forskellige på, til det, vi er enige omkring. So the first thing must do if you want to love people is stop looking for how they are different from you. Så det første, vi må gøre, hvis vi skal lave en forandring, er at stoppe med at kigge på det, som vi er uenige om, det vi er forskellige til. If he's going to look at how I'm different from him, we are never going to be brothers. Hvis han starter med at kigge på mig og ser på, hvad det er, vi er forskellige omkring, så bliver vi aldrig brødre. Because I'm black. Fordi han er sort. He is white. Jeg er hvid. That is the difference right there. Det er forskellen lige der. So if we are going to be looking at ourselves from where we are different, we will never come together. Så hvis vi tager udgangspunkt i, hvor vi er forskellige, så bliver vi aldrig samlet. We will never be brothers. Vi vil aldrig blive brødre. But if we change that principle into commonalities. Men hvis vi fjerner eller ændrer den princip ind til og kigger på, hvad det er, vi har til fælles. Commonalities, what do we have in common? Hvad er det, vi har, som vi er enige om, vi har fælles? And what we have in common, number one, is that, he's a human being and I am a human being. Så et af de første ting, vi har til fælles er, han er et menneske, jeg er et menneske. He eats food. Han spiser mad. And I eat food too. Og jeg spiser også mad. He gets hungry. Han bliver sulten.
It feels like eating sometimes. Det føles sådan en gang imellem. He needs food to survive. Han har behov for mad for at overleve. I need food to survive also. Jeg har også brug for mad til at overleve. I feel hungry also. Jeg føler mig også nogle gange sulten. So if I feel hungry, Så hvis jeg føler mig sulten, he feels hungry. og han føler sig sulten, He knows my feeling. så kender han den følelse. He should know my feeling. Han skulle kende til det, min følelse. If he feels hungry just like me, Hvis han føler sig sulten ligesom jeg, I know him. så kender jeg ham. I know him. Så kender jeg ham. Because I know how I feel when I'm hungry. Fordi jeg ved, hvordan jeg føler det, når jeg er sulten. So I must make sure he doesn't live in hunger. Så jeg må sikre mig, at han ikke lever med at forblive sulten. This is why we help other people. Derfor hjælper vi hinanden, andre mennesker, When we think commonalities. når vi ser, hvad vi har af fællestræk. He is poor. Han er fattig. I know what it means to be poor. Jeg ved, hvad det vil sige at være fattig. I don't want to be poor anymore. Jeg har ikke lyst til at være fattig længere. I know it's not good when I'm poor. I Yeah, don't feel good when I'm poor. Jeg ved, jeg ikke føler, at det er rart at være fattig. If he is poor there, Hvis han er fattig lige nu, it means he's feeling bad, like I would have felt bad if I were poor. så betyder det, at han også har følelsen, at det er træls at være fattig. I know that feeling. Jeg kender den følelse. I must make sure he doesn't feel like that. Og jeg må sikre mig, at han ikke får den følelse. This is commonalities. Det er fællestræk. So what is it that I can feel and he can feel also? Hvad er det så, jeg kan føle, som han også kan føle? Every human being needs a place to live, a house, a shelter. Hver eneste menneske har brug for et sted at bo, et hjem, et tag over hovedet. Everybody feels nice in a good bed. Alle synes, det føles rart at sove i en god seng. If I see people who are living outside, is a human being like me, I feel, I don't want to feel like that. Let's provide him a place, a bed, a place to stay. Jeg vil føle, det var ikke særlig rart at sove udenfor. Og det tænker han sikkert også. Derfor tænker jeg, lad os forsørge ham med en seng. Everybody needs love. Et hver menneske har brug for kærlighed. Everybody feels nice when they love them. Alle sammen føler, at det er rart, når der er mennesker, der elsker en. When I remember how I feel when somebody loves me, Jeg kan huske, hvordan det føles, når mennesker elsker mig. then I could think about other people too. Så kan jeg også tænke på andre folk. If I give them love, they will feel as good as me. Hvis jeg giver dem kærlighed, så vil de få den samme følelse, som jeg har til kærlighed. But if nobody loves me, Men hvis ingen elsker mig, I know how I feel. så ved jeg, hvordan det føles. And I know he will feel like that too if nobody loves him. Og jeg ved, at personen også vil føle sådan, hvis ingen elsker den person. I don't want to feel like that, so I would not like him to feel like that. Jeg ønsker ikke at få den følelse, og derfor ønsker jeg heller ikke, at personen der skal have den følelse. These are commonalities. Det er fællesskabstræk. If we think more in terms of what we have in common with other people, it will be easy to love them. Så det er fællesskabstræk, så hvis vi fokuserer mere på, hvad det er, vi har fælles, så er det også meget lettere at elske hinanden. Every human being likes to be recognized, attention. Hver menneske synes, det er rart at få opmærksomhed. But if somebody passes by me and they don't recognize me, they don't greet me, as if I am not there, I don't feel good. Men hvis folk, når de går forbi mig, ignorerer mig og lader, som om de ikke kender mig, så føles det ikke rart. I don't want other people to feel like that. Jeg ønsker ikke, at andre mennesker skal have den følelse. But if they give me recognition, Men hvis de giver mig en velkomst, they give me attention, de giver mig opmærksomhed, I feel good. så føler jeg, at det er behageligt. So I want to give that to other people so that they feel good as well. Så jeg ønsker også at give det til andre mennesker, så de også må føle behag. Everybody wants to be happy. Alle mennesker ønsker at være glade. When I am sad, Når jeg er ked af det, it's not good. It's not a good feeling. så er det ikke en rar følelse. I know what it means not to be happy. Jeg ved, hvad det vil sige ikke at være glad. And I don't want you to feel like that. Og jeg ønsker ikke, at du skal have den følelse. This is what we call commonalities. Det er derfor, vi snakker om We fællesskabstræk. feel the same. Vi har de samme følelser. We have the same needs. Vi har de samme behov.
And so I'm going to give you 10 principles today. Så vil give jer 10 principper her i dag. Quickly, I'm going to do it fast. Hurtigt. Jeg vil gøre det hurtigt. 10 principles that will help you to love other people. 10 principper, der vil hjælpe dig med at elske andre mennesker. Principle number 1. Step 1. Step 1. Write it down or remember it. Say it to yourself. Just like me, this person is looking for happiness. Skriv det ned eller gem det i dit hjerte. Step 1. Ligesom mig, så søger den person glæde i sit liv. This person needs happiness. Denne person har brug for glæde. They need happiness just like I need happiness. Personen har brug for glæde, ligesom jeg har brug for glæde. If they need happiness, Hvis de har brug for glæde, I must try to give them this happiness så må jeg prøve at give dem glæde. so that other people will give me happiness as Så well. andre kan give mig glæde tilbage. Just like me, Ligesom mig they need happiness har de behov for kærlighed because I need happiness. eller glæde. Fordi jeg har brug for glæde. This is commonality. Det er fællesskabstræk. Number 1. Nummer 1. Give happiness to people Giv glæde til hinanden, because you also need happiness. fordi du har også brug for glæde. And they need happiness like you. Og de har brug for glæde, ligesom du har brug for det. Number 2. Nummer 2. Just like me, Ligesom mig, this person is trying to avoid sufferings. så prøver den person at undgå lidelser. He's trying to avoid sufferings. De prøver på at undgå lidelser. Nobody wants to suffer. Ingen ønsker at lide. So when I see people in Afghanistan, Så når jeg ser mennesker eksempelvis i Afghanistan, why should I care about Afghanistan? hvorfor skulle jeg så bekymre mig om Afghanistan? Why should I care about the women that are controlled and put in the house? Hvorfor skal jeg bekymre mig om kvinden, der er undertrykt? Because I know that those women, Fordi jeg ved, at de kvinder, those children, de børn, they don't want to suffer. de ønsker ikke lidelser. I know what it means to suffer. Jeg ved, hvad det betyder at lide. I don't want to suffer. Jeg ønsker ikke at lide, Just like me. ligesom mig. Those people in Afghanistan, Dem i Afghanistan, with their dress, with their look, they are different from me, but they too don't want to suffer. selvom at de klæder sig anderledes, så ønsker de heller ikke So I lidelser. must try to see what I can do Så jeg må prøve for at se, hvad jeg them kan not to gøre, suffer. for at de ikke også skal lide. Just like me, I don't want to suffer. Ligesom mig, så ønsker de Those ikke people in at lide. Afghanistan, De mennesker i Afghanistan, because with all the regime, the political oppression they have, på grund af al den politiske undertrykkelse, they som er still der, want to be happy, like first point. hvis de ønsker at være glade, ligesom They want to be første happy. trin, de ønsker at være glade. Like me, I want to be happy. Ligesom mig, jeg ønsker at være This glad. is why I must think about people in Afghanistan. Derfor må jeg tænke på mennesker i Because Afghanistan. just like me, they want to be happy. For de er ligesom mig, de ønsker at være glade. I must think what I can do to also help them to be happy. Og jeg må tænke på, hvad jeg kan gøre, for at også de kan være glade. Number 3, Nummer 3. think like this. Tænk lige sådan. Just like me, this person has known sadness, loneliness, and despair. Og ligesom mig har den person kendskab til det at være ked af det, ensomhed og fortvivlelse. Yes. Many people in the world have experienced sadness. Mange mennesker i verden har oplevet at være ked af det. They have experienced loneliness. De har oplevet ensomhed. They have experienced despair, De har oplevet at være fortvivlet, just like me. ligesom jeg. And when I'm lonely, Og når jeg er ensom, I want help. så ønsker jeg hjælp. When I'm sad, Når jeg er ked af det, I need help. I want somebody to help me. så har jeg brug for, jeg ønsker, at nogen vil hjælpe mig. When I'm despair, Når jeg er fortvivlet, I want somebody to help. så ønsker jeg, at nogen kan hjælpe mig. They too. Det gør de andre også. So maybe I will be the one to help them when they are sad. Så der er en mulighed for, at jeg rent faktisk kan Maybe hjælpe I dem, will når be de the er one ked to af help them when they are lonely. det. Og jeg kan hjælpe dem, når det er, at de er ensomme. I must help them when they are despair. Og jeg må hjælpe dem, når de er fortvivlede. Number 4, Nummer 4. just like me, Ligesom jeg, this person
is learning about life. It's a process. It's a journey of learning about life. Er denne person i gang med at lære de processer, som er i livet? All of us make mistakes. Alle begår fejl. He also makes mistakes. Han begår også fejl. Just like me, make Ligesom mistakes. jeg, så begår vi fejl. He is still learning what life is, how to live life. Han lærer de er stadigvæk ved at lære, hvad det vil Just sige at like leve. I myself, I'm still learning in the process of learning what life Og is. ligesom jeg er i en proces i at lære, hvordan det vil sige at leve ret. So I can give understanding to him. Så jeg kan forstå den person. I can understand his struggles. Jeg kan forstå den persons I can kampe. understand his failures. Jeg kan forstå de fejltagelser, Because han he's begår. still learning life like me. I'm still learning life also. Fordi han er i gang med at lære at leve livet. Lære at leve livet, ligesom jeg er i gang med at lære at leve livet. Oh, I missed one. Okay, number 4. I missed number 5 Yeah, now. you Yeah, jumped- you jumped a little. Just like me, this person is seeking to fulfill his or her need. Og ligesom mig, så er den person også i gang med at prøve at få sine behov mødt. Everybody wants to solve their problems. Enhver person ønsker at få løst sine They problemer. want to give food to their children. De ønsker at give deres børn mad. They want to have good life for their family. De ønsker et godt liv for deres børn, Just like me. ligesom jeg. So I can understand everybody. Så jeg kan forstå alle folk. For example, For eksempel, I will tell you a little story here. så vil jeg fortælle jer en lille historie her. You remember a few years ago, Kan I huske for nogle år siden, there was war in Syria, der var krig i Syrien. and a lot of refugees, immigrants, were trying to get to Europe. Og mange flygtninge prøvede at komme til Europa. And there were different opinions in Europe. Og der var utrolig mange eller forskellige meninger i Europa. Some people tried to stop. They said, no, we will not allow them to come here. Nogle prøvede at stoppe dem og sige, I er ikke velkommen til at komme Some ind her. people said, no, come. Andre sagde, ja, nej, kom. What is the difference? Hvad er forskellen? Some people are thinking of difference. Nogle tænker anderledes. They are Muslims, we are Christians. De ser på, at nogle mennesker er muslimer, og vi er kristne. We cannot help them. Vi kan ikke hjælpe dem. But some people think Men nogle mennesker tænker, they are human beings. de er mennesker. We are human beings. Vi er mennesker. They have needs, De har behov, like I have needs. ligesom jeg har behov. They need help, De har brug for hjælp, like I need help. ligesom jeg har brug for hjælp. Commonalities. Fællesskabstræk. But the story I want to say is this. Men moralen i historien er, When Europe began to accept these Muslims from Syria, da Europa begyndte at acceptere muslimerne fra Syrien, people in Russia, så gjorde folk i Rusland, even in Ukraine, i Ukraine, they were saying, what is Europe doing? de stillede det spørgsmål, hvad har Europa gang i? Taking all these foreigners, all these Muslims, all these immigrants to their countries? No, Europe is Europe is crazy now. Hvad har de gang i, tænker Rusland, Ukraine? Tag imod alle de her fremmede muslimer. Nej, det går aldrig godt. But a few years later, war started in our country now. Men nogle år senere, så startede krigen i vores land. And we had to flee from our country just like the Syrians had to flee from their country. Og vi havde behov for at flygte, ligesom dem i Syrien havde behov for at flygte. We started experiencing the same needs. Vi begyndte at have de samme behov som flygtningene fra Syrien, Like the Syrians. som syrerne. Now we are in the same condition with the Syrians. Nu er vi faktisk i samme båd som syrerne. Thank God Tak Gud, that Europe at i Europa didn't say, no, you are from the East. ikke sagde, nej, I er fra Østen. We will block our door. Vi lukker døren. But they understood that we are all human beings. Men de forstod, at vi er alle sammen mennesker. We all need protection. Vi har alle sammen brug for beskyttelse. And Denmark and all of Europe opened their doors to Ukrainians Og Danmark og hele Europa åbnede deres døre for os. because of commonalities. På grund af vores fællesskabstræk. These people, these Ukrainians, are human beings like us. Disse ukrainere er mennesker ligesom os. They need protection like us. De har brug for beskyttelse ligesom os. And they open doors for the refugees from Ukraine. Og derfor åbnede Europa dørene for flygtningene fra Ukraine. But before, Men før,
Ukrainians were thinking you were crazy for opening doors for people. Der tænkte Ukraine, at Europa var tosset for at åbne dørene for syrerne. Now, Men nu we learn the lesson the hard way. har vi lært en lektie på den hårde måde. Think commonalities with other people. Tænk fællesskabstræk blandt andre mennesker. Reach out to other people. Ræk ud til andre mennesker. Try to understand other people. Prøv at forstå andre mennesker. Give a helping hand to other people. Giv andre mennesker glæde. Nobody knows tomorrow. Ingen kender i morgen. Maybe tomorrow. Måske i morgen Maybe the Muslim will help you. vil muslimerne hjælpe jer. Maybe the Syrian will help you. Måske vil syrerne hjælpe jer. Maybe the Ukrainian will help you. Måske vil ukrainerne hjælpe jer. But for that, you have to think commonality. Men for at kan gøre det, bliver du nødt til at kigge på Just fællesskabstrækken. like me. Ligesom jeg This person is learning about life. lærer denne person i gang med at lære om liv. Just like me. Ligesom jeg This person wants to meet his needs. vil den menneske have dækket sit behov. Just like me. Ligesom jeg This person can feel sadness, loneliness, and despair. kan den person føle ulykke, ensomhed og fortvivlelse. Just like me. Ligesom jeg This person doesn't want to suffer. ønsker den person ikke at lide. Just like me. Ligesom jeg This person is seeking for happiness. søger den person glæde. Okay, number 6. Nummer 6. Just like me. Ligesom jeg This person is looking for God one way or the other. leder den person efter Gud på den ene eller anden måde. Yes, it's a Muslim. Ja, det er en muslim, That is the way he's trying to find God. men det er den måde, han prøver på at finde Gud. Let me try to understand them. Lad mig prøve at forstå personen. Because I am also trying to find God. Fordi jeg prøver også på at finde Gud. This is how he's trying to find God. Det er den måde, han prøver på at finde Gud. Yes, it's an atheist. Sorry. He's an atheist. Ja, And ja, personen er en ateist. he doesn't know. He's also trying to find something, meaning in life. Han ved måske ikke, hvad det er, han leder efter, men han er I også i gang med at lede efter noget. shouldn't hate him. Jeg skal ikke hade ham. I should try to understand him. Jeg skal prøve at forstå ham. Just like me, he's looking for the meaning of life. Ligesom mig prøver han på at lede efter meningen med livet. Number 7 point. Nummer 7. Just like me, this person is not perfect. Ligesom jeg er denne person ikke perfekt. I am not perfect. Jeg er ikke perfekt. So when I see other people make mistakes, Så når jeg ser andre mennesker gøre fejl, I should remember that, oh, okay, he's making mistakes, but I too am not perfect. skal jeg lige huske, når jeg ser personen begå fejl, at påminde mig selv om, at jeg også begår fejl. Then it's easier to understand them. Så er det nemlig lettere at forstå personen. Because he's making mistakes just like me. Han har lavet en fejl ligesom mig. Then we can love. Og så kan vi elske hinanden. But if you think difference, Men hvis du tænker forskelligt, instead of commonalities, i stedet for at kigge på when you see fællesskabstrækkene, somebody else's mistake, når du ser en anden persons fejl, you begin to say, oh, it's because he's from Africa, or it's because he's Muslim, or it's because he's Syrian, it's because he's Afghanistan. You begin to see different, not commonalities. It kills relationship. så når du ser fejlet i en person, så prøver du på at finde årsagen til det. Og det kan være, at han er muslim, han er fra Afrika, han er fra Ukraine af. But when we think commonalities, Men når vi kigger på we say, fællesskabstrækkene, but I am not perfect also. jeg er heller ikke perfekt. He too is not perfect. Han er heller ikke perfekt. Maybe he makes other different mistakes from me, but I too am not perfect. Måske han laver andre fejl, end jeg gør, men ingen af os er perfekte. Number 8, Nummer 8. just like me, Ligesom jeg, this person needs acceptance and covering and protection. så har denne person brug for accept og beskyttelse. Every person needs acceptance. Alle personer har brug for Every accept. person needs covering, Alle personer har brug for beskyttelse. just like I do. Ligesom jeg. If I see that he needs it, Hvis jeg ser en person, der har behov for I need det, to give it to him så bliver jeg nødt til at give personen det. because he's feeling just like me. Fordi han har de samme I følelser too som jeg. need protection Jeg har også brug for beskyttelse and covering. og acceptance. Number 9, Nummer 9. just like me, Ligesom jeg this person wants to be loved and understood. ønsker den person at føle sig elsket og forstået. He wants people to understand him.
Han ønsker, at mennesker skal forstå ham. Just like when I came here yesterday, on Friday, Ligesom da jeg kom her i fredags, I saw the way Africans here were praising and singing different from what Europeans do. der så jeg de her afrikanere, der stod og lovsang og bad på en anderledes måde, end hvad europæerne gør. But I was impressed that this church accepted them like this. Men jeg var imponeret over, at kirken her bare accepterede dem sådan. And so, yeah, they're different, but they accept them. De er anderledes, men de er accepteret her. This is love. Det her er kærlighed. Because even though they are Africans, they dance differently, they sing differently, but they want to be loved and understood. Halleluja. Selvom at de danser anderledes, de synger anderledes, de priser anderledes, så ønsker de det samme som os her, at bare at være elsket. And this is what you give them. Og det er det, som I giver dem. Don't refuse this. Lad være med at fornægte dem det. Don't reject this. Afvis dem ikke. Don't stop doing this. Stop ikke med at gøre det her. Because now in Europe, For nu i Europa there is a problem of far-right politics. er der et problem med højere ekstremisme. People want to reject other people who are not like them. Mennesker, der ønsker at afvise andre mennesker, som ikke er som dem. And there is a campaign now to separate from people that are different from you. Og der er en kampagne kørende om at adskille folk fra hinanden, der ikke er ens. All over Europe. Over det hele i Europa. But you see, we have gone through this before. Men se, vi har været igennem det her før. Hitler made a difference. Hitler adskilte mennesker. Look for the difference. Han kiggede på forskellighederne. And it didn't end good. Og det endte ikke godt. It didn't end good. Det endte ikke godt. The best principle is love. Den bedste princip er kærlighed. And love is always looking for commonalities. Og kærlighed søger altid efter det, vi har til fælles. Just like me, Ligesom jeg this person needs all the things that I need. har denne her person brug for de samme ting, som jeg har brug for. Finally, number Endelig. 10. Nummer 10. Just like me, Ligesom jeg this person er denne person, has something unique har den person noget unikt, that I don't have. som jeg ikke har. And I can learn from them as well. Og jeg kan lære af dem. This is why you allow the Africans to lead the praise and worship today. Det er derfor, at I har tilladt afrikanerne at lede jer i lovsang i dag. Because you know that principle. Fordi I kender den princip, That if we could learn from everybody, at vi kan lære fra alle mennesker. no matter our status in life, we all could learn from one another. Uanset vores status, så kan vi alle sammen lære fra hinanden. Just like me, Ligesom jeg, there is something that that person has er der noget, den person har, that is unique to him, som er unikt for den person, that I don't have, som jeg ikke har. that might help me. Som måske kan hjælpe mig. I should support him, Jeg skal støtte den person. accept him. Acceptere den person. Then the world will become a better place. Og verden vil blive et bedre sted. Halleluja. This is the greatest commandment. Det er den største og bedste befaling. Love. Elsk. But it's tough to love people. Men det er svært at elske mennesker. But if you would think commonalities, Men hvis vi kigger på det, vi har til fælles. empathy, Empati. that just like me, At ligesom jeg, these people feel the same. så føler de her andre mennesker det på They samme have måde. the same needs. De har de samme behov. It will be easier for all of us to love people. Så vil det være lettere for os at elske dem. And the world will become a better place. Og verden vil blive et bedre sted. Thank you so much. Tusind mange tak.